Wala tu na chon question number 10 na kan lo draw do na question number 10 na le som pakhat na bi ka hian a question ai na nga hemi te chu base le vertical angle le median apelok do na ni mo chung chu tu ra kan lo chok do ni question number 10 na lo ani la construct a triangle ABC in which BC equal to 7 cm, angle A equal to 60 degrees and 60 degree, and median from A on BC is 5.3 centimeter. How many such triangle are possible? Tetia. Heta hianin BC triangle kha heten alemin logic mai mi taila tihan triangle kha tiên lom ta se mo tiên lom ta se la hetilai helai degree som ruk tur ne ta ne a hi ti chon b c tilai 7 ne nga ti chon hemi median ne ti chu hemi a tanga hemi opposite mi alai tak mo hemi rin zom tu hi hemi rin zom tu line hi 5.3 ni don ani 5.3 chu tiang chon rin tur ni atina ni ti chuan lo rin don te la ma saberin BC 7 cm in rin turani BC kan momo heta na kan momo ma saber chu scale ania pencil nen kan momo ta ti chuan in ta hianin kan han rin ta ni dum hian rin anga ta hianin 7 cm in kan rin ang 7 centimeter. Ti chuan kiki BC turania. BC. Ti chuan heta hianin question masalama kan lo soi tong khan kan lo ti to thin ang khan hela hi min pedeya angul hi hemi min pek de wang hian alternate segment theorem lo chona chaw thailo a draw thailo vain BC line noi lama hian CBX angle kan ronga hemi degree ang hian kan draw mai don ani mo degree hi chu du du ron da theya 30 por ron da the 45 te pon ni theya maro chu khang chu apmalam panga kan draw to dana tang khan 30 ni ning ting eti tur 45 ning ting eti tur ti te kan se tura angai la le tu me chon 60 degree in A khan ni don vain A hi 60 ni don vain ta hian CBX 16 kan draw don ani ti kan draw compass in ti hian kan tianga mo ti chuan in heta hianin B a hianin ti hianin azum khian kan chhunanga mora ta khian mo ti chuan in hi ten kan rin thadon ani ti hian kan an rina ti chuan hemi kan koi kaw zaw zong khi angai chi khianin hemi azum hianin helai a kan rin channa azum khian a kan rin channa chi khin kan han chhun lenga uluk takin mo ti chuan ten voi khat kan katang tia voi khat kan kat keu khianin headline line atanga ti line kar song hi 60 alo don ta ne ti chuan kan rin ang ti hian he kan rin don ani mo ti chuan ti vel hen dang hemi hi CBX ti taila CBX ki 60 degree ani ta ni ti chuan hemi hi CBX hi A degree turang za chen te kan draw nu khan BC perpendicular bisector hi BC alai taka phel tu tur hi kan rin lai don ta ni ti chuan
bia khian ti khianin kan chhun photanga hemi bc kan tan tur chan ve aya zawin te kan koi ka wang kan du le zaw de lek pon theya ti chuan ti khian kan han tianga ti chuanin te kan koi ka wanga chuan helama rin bokang ti chuanin helama hianin silama hian kan chhun ve lang a zoom in ti chuan kan rin lang helai pani te in kat na ve khi kan rin zom nga chumi na run paltlang na taka kha alai tak bc lai tak chelonin tani tikhian kan rin don ni rin anga bc phel tu hi pq tin a ming kan dang pq ti chuanin hemi na run paltlang na che bc run tatlang na che hi m kan ti don ni m altitude le median a hianin altitude a kan rong khan ai nang veka va hian a top do ra che hian a danglam ni ti chuanin hemi cbx a bx line atang hian 90 degree ten rin turani hemi line atang ate in ten 90 degree te turani ya chu 90 degree na pq line a han to na mun ki center turani chumi turatan chuanin chap question number 8 te 9 te kan ro tong bok khanin ten kan ti lenga ta hianin rin le taila bia hian kan han da le ta ti chuanin kan du chuanin hemi ngai pui kan ring thea kan du le a sang pon kan ro thea angai ring ango potila poi chong lawa tuna pokhenin ti hian ngai he ring ta mela a zaw zong khi taila ti hilo ni ta ni ti chuan hemi bx line atanga tia somkwa tur kan ti ta heta tang hianin hei radius ngai che hi ka rina wangin heta tang hen ka te ni chuan tilai thawi somruk nan don che khan tilama tang kan te thla tilai somruk na nia ti hian tunami po hian hei radius en an che wangin hemi ngai che hian tian ta tang hen juk te taila mo tian te taila hei tilai somruk na che thau khani ta tro tian ka tila ti chuan radius rana hei tun tuma me han kan lo rin ni puntina shane kan le menga aboi chong lo a she to ni ta chuan hei ta hen kan han da lenga somkwa tur chuan somkwa direct theilawa somruk anita tan voi khat kan rin lenga voi khat kan rin le hianin somruk danga chuak le ta ni hei somruk ania somruk za samni ase somkwa tu chuan somruk heta somthum ngaya heta mi zo ki phelangai ta phelangai dona wang hen hei dule hetilai hi helai le tilai tanga center mangin rin ve le tur khani ta ni kha asan pa tilai hianin voti non lekher kan du lo chon hei du chon ti hian rin sei bik ngal meila mo ti chuan khate kan ti zo nuwa khanin hei hetilai lai ta khitra azum khan helama kan chhun le chianga ti chuanin tia kan ti hian kan zo hal mai don ta ne ti chuan hele helai kan varin zom nga chumi na helai pq line aron suna che hi center tu ani ta ne chuan kan rin zomang an perpendicular bisector han sudna chin thleng che che khi rin tela khitlai akhi circle kan rin na ta na center tu ne wangin khi ahminga o lo ti taila o center o mo ti chuan o watanga b hi radius a mangin circle kan rin don ani yana dik che ta ne mo yana dik che ta tihan circle kan rin don ta ne
hei a line dang hi tama chu wang chuanin shet polonan a rong chi hran deuh lek mang taila a eng hi kan la mang lo boka ten mang lian deuh lekin rin meng lang thei thawang chu mo ti chuan hei alternate segment theorem ami ang khanin bx tan jena lo nenga bc hi khot lo nenga khot helam pangjong a hianin angul eng pon siamila ti hian mo abc kharin la a hi du na hmuna en damala hetilai cbx angul nen hian angul a hi tiat shim to don ta ni ti chuan khoya nge a chu om don kan ti chuanin a om na tur chu hei angul a chu a tanga median kan siam bc is 5.3 aron ti ta ni bc line a tanga kan draw kha a tanga bc line a kan zu ku draw hi 5.3 ni tur ani ateni a chu khoya nge om don kan shelawa tilai a hian ania heng la hian bc a median tur ani don chonin bc lai taka tur ne bc lai tak chu khoi lai nge te chon m point hi ni ta mo tilai perpendicular bisector ina a katna lai taka hi ni ta chuanin 5.3 hei mi zat hianin compass kan koi kawanga 5.3 5.5 5.3 tivel khi lo ni ta ti chuan khi khoi tringe kan tiang kan ti chuan median ani chon tilai em atang hen kan te don ani helai hoilai nge 5.3 kha altitude te ni chon heta hen san jong chu ta han kan te a tilai chi khi dang lam na chun ta ni altitude given le median given a dang lam na kha tilai chi khen ani ta a ta hianin tunamian median a pek log awangin ema khian kan han data ema tak khian zoom in kan han chhun ta ni ti chuan 5.3 zawin kan koi kawa ti chuan hei hi ti hian kan kat ton ta ni kan kat na hun kha a om na tur chu ni ta ni ti chuan heta tanga 5.3 chu tilai hi nia he lai ne hen ti chuan key point ki a ve khani thewangin a pahni om theita a chuanin hei hi a lo ni ta sela lam hi a des kan ti don ta ni ti chuan a b c ni turin engel rin ngai a b rin ngai a c rin ngai a des b ngai a des c rin ngai a chun chu kan rin zomanga ti chuan triangle pahni a b c le a des b c kan lo nei mi don ta ni hello nenga chuan helai hian rin zom leila b atanga helai a des te po hi rin zom thea ti chuan a le c po rin zom thea ti chuan a des le c kan rin zom lenga ti chuan ti khian hetilai equation nan min pek ang chi triangle abc nia bc 7 ania a hi 60 degree lo nenga median ki 5.3 lo ni che don ta ne median chu hetilai hianin hetilai tang hen tilai hi 5.3 lo ni chi don ta 5.3 tin angle a hi tilai hi 60 degree ni ta helai poi 60 degree lo ni che don ta ne helai hian tluk che don ta khatiang khanin a median dik thap
helai se jong po dik ve kang khan ti hian kan lo draw thei ta a chon triangle pahni aloin siam ta ne ti chon hei kan siam dan in dot hi draw step of construction ka zero ti chon asir olai mo atnoya emo phek danga po kan jek theya tiang hian kan jek don ta ne step of construction tunami lem hi asira te khen daila dalok taila dalok donila leti hian hey lem khalo ni ta this is step of construction chu tunami hi lo ni don ta ni below a line draw a line segment B is equal to 7 cm ase zong ron soeng ang khalo nenga chon below BC construct CBXC BX equal to 60 degree draw the perpendicular bisector PQ of BC hey PQ draw intersecting BC at M hey tila hi M a intersecta draw BO perpendicular on BX headline BX kan draw atang khan 19 tin kan draw chhole chu center lonta intersecting PQ at O draw a circle with O as a center and OB as a radius with M as a center and radius 5.3 cm draw two arcs in to intersect the circle at N A dash hey M kha center amang kan median minon pek seizong khanin kan potkawa ti chon akha kan draw ta ni ti chuan chumin huwa chuan kha A alo ni ta intersect na point na khi ti chuan AB kan rin zoma AC kan rin zoma A dash B le A dash C kan rin zoma chon triangle ABC le A dash BC hi require triangle cholon ta how many such triangle are possible ti chu triangle pahni om thei ta ni akha loin don ta ni khati zong kha question number 10 ti dan tur chu loin ta ni le tuna chung question number 11 na exercise 10.2 a top na ber kha anita a chu kan lo ti don ta ni kan sei tong khan ama kan altitude given le median given khian tunu miang chi ho ki a cho da nei nang de fek a top dona altitude zat han te don le median zat te don kha a te dan khain ang lo chu mai chu ni ta ni ha se taila tunu mi hian PQR in triangle hiom dona PQR ni anga QR kha 5.5 tur ni a P hi 45 tur ni tini le ta ni ti chuan median from P on QR is 5 cm tini a tin triangle eng zan nge draw thei ti khan ni don le boka ma miang bok khan ti chuan ama sabering kan ti tur chu PQR tur khan QR ki 5.5 in kan draw ang lo draw don taila tahian kan lo draw don ta ne ti dewa hen tahian in 5.5 QR 5.5 tur ni wangin tian 5.5 in kan draw photang ta train kan draw a 5 le 6 lai tak thleng hi kan vo draw ta ni ti chuan 5.5 kan draw hi khi enge hming tur kan ti chuan QR tur ni mo QR tur ni ti chuan P kha 45 tur ni a question a hian 45 degree ni a chuan chuan 45 degree tur ni bain tila hian 45 degree in RQX kan siam ngai ta a chuan ti hian kan tianga ta tang hian RQX 45 turing kan draw don chuan 90 kan draw potang chu kan phel don ani mo ti hilo ni ta kan koi kau zaw zong ngai reng khian he ti lai hian ak kan ti tran na hian kan handang chuan ama ak kan rin radius anga zaw che thau khianin kan la koi kawa khoidang lam mi lo khian ti chuan a kan rin tran na khan a zoom in kan juk chuna ti chuan kan ak rin sa kha kan kat don ta nei te voi khat kan ka thi degree som ru ko ne som ko tur chon heta
som thum dang langaya ma se voi khat dang kan rin le phatang hei hi kan son phenga he tilai hian mo ti chon he tilai tang hian te kan rin hianin te kan rin anga ti hian te kan rin khianin dir som ruk dang alo ta som ruk som ko to chon hei phelangai ta ni som thum turin hei hi helama azuma rinin tiang kan tianga helama tangin chunin kan ti le bok theya ase hete kan ti lai lo hen hei hi ti hian ten ti ngal meila ril ngal dei meila mo e ka te ti khan a ol sam jok ma chon helama kan chun ve lenga chuan hei hi ti chuan hei hi kan rin khan som ko lo don ta ne ti hian kan rin thanga som ko lo don ta le ti chuanin hetilai hi 90 degrees ni khoi lai nge ti kha shet kan du kha ni me a ming pek vak pok hi ngai lo khi 90 khi kan phel le don ni 90 chu qr line atang hen te tanga he lai apolina cross na tila hi ni ta alai ta ka phel tu chon heta hen compass mor zoom kan chunanga he mi chan ve ai hen zaw hen kan kuainga a kan tianga he lama train center mangin a kan rin lenga chumi ak ve ve in tan na lai kha center tu suni meita ti chuanin ti hian kan lo ti le don ta ni mo ti chuanin hei ti hian lai hianin kan chun ta ti chuan ak kan rin don ta ni ti chuan khi lampang a tang khian kan chun ve lenga chuan tilai hi achan ve chu lo ta ni 45 chu scale hin kan rin zomanga ti chuan hei hi q le tilai intersect nei kan rin zomang ti hian kan rin zomanga hei hi tilai hi rq minga rqx tila rqx ti chuan rqx line tak hi 45 degree chu lo ni ta ni a degree zat te po hi ziak taila ti chuan hemi zo kan ti le tur chu qr hi alai taka phel tur qr hi lai taka phel tur ani alai taka phel tur chanin compass mang hi kan phel le don ta qr hianin tian kan han chuna nga achan ve ai se ya koi kaw tur ani a koi kaw zau hret ang a ti chuan helama hen akan siamanga chuan lelam pang aka siam bokanga ti chuan lelam panga hian a zoom in ka chun lenga ti hian ti chuan kan ak siam sa hi han kat don ta ne helama mi nen themi kat na ve ve khi kan rin zom don ta ne kan rin zomanga thiya kan rin zomang mo ti chuan tilai hi qr kha kan draw to pqr ani dona chuan chon hetami alphabet ni lo alphabet dang engmo kan hmanga x y te mo alopon a b ti te pok mang ta dei taila mo tilai hi a minga a b ti te hilo ni ta sela ti chuan hemi a b na qr han kat na lai takhi a minga m ti taila a point taka chu hei hetlai a han yang lo na takhi ani ta ni ti chuan
ama kan ti thinang bok khan qx line hetilai 45 degree kan rin qx line atanga hete chiar le ta 90 tur chin hete 90 tur che henin draw tur ne chu ta charin kan thireng tur chu hetilai na china han 90 kha helama heten 90 kan juk draw khatiang kan draw ang thawa ti equal du apo kha thei thawa hemi qx line atang hete drawing se khate ti equal boy vak ai chon kan du chon hei 45 ani to sa thawa hemi line radius che hianin ten rin belela ten rin kualila ti chuan radius en an che thau chuan in hemi helai 45 kan siam sai teila chuan heta tangin 45 dang kan tila 19 ni mi don tani le ten rin le teila ti chuan ti hian kan da hianin ai nang te chi chi ta ne tuna kan lo rong hetlai 45 degree a kan siam sa hi te na na man ka du don chuanin hemi rin ngai che che a radius kan man ngai che che man nei tur ania chumi ni lo chuanin a radius kha sang ani chuan heta qx line atang hen a san pa vekin 90 tur kha kan te ngai don ani tunai ro chuan hemi radius a ngai che che kan man awangin hemi zau zong hi 45 zau zong hi ti hian kan te mai don ani kan ahma kan lo siam to sai 45 kan te nga 45 dang heta helai line atang hen kan te le khan 90 tling mai don ani le helai atang hen ten han ti la te tai la 45 kha engang chen tura nge ni mo he en tai la ti hi lo ni ta ni ki ti lo ni ta ki 45 cholo ni ta mai ta ni he mo ti hi lo ni ta ti hianin he 45 heta tang tlai 45 ania somko kan ma mo 45 hemi kan te na che hianin ti hian ti chho mai la ta tang hian mo hian ti la eng tiat kha adang kan han siam bel hin apanin 90 lo ni mai don ta ni kha ol sama chumi ni lo chon he a radius hi tilai hemi radius ang ni lo ashana kan rin le ne chon ta tang khan hemi line kan siamang thau khan 90 tur kan te chho le ngai ni me a khoi zo zo po han lo ti la thu mun reng ani atin hetilai hianin athil ol sam jok le shet ve me me ta na tha chu hetilai hemi kan han rin hianin du chuanin ashan pa hetilai qr a baseline atang hetia adigre za to vertical angle za te kan zuk rin ne to te kan rin rol hen heten tam deuh hen rin sai la heti chen vel hen rin ngal popila eng degree tur ko khalo ni ta se ti chon hemi line ngai hi kan mang hal mai thea chu chu na ol samna tan chon a thaveng reng thau me a kha shet ve me ani ta sela ti chon a radius thu mun thau alo ni si ka chonin helam panga 30 degree kan rin ne pon khami kha ate funga mangin 30 somkwa 100 le tur te kha te thea 45 alo ni chon helai 45 mangkat heta 45 dang kan te le khan 90 khan le me ngei ngein hemi line atang te hianin te chhole je thau khang ai awang khan kha kanin ma khwanan khana thavia chawa chon hemi line hi heten rin kwal ngal pop zelela apoi wak lo ni ti kha kan sei do maro chu tu na me roi chonin abu mieng de khan kan han rina ti chonin tuna hianin hei kan rin zo ta a hei heta tanga qx tanga 90 na chu heta tanga chiar le ta 90 na chu hela hi han ni ta ni ki kan rin zom don ni ti hi lo ni don ta ni rin zomila ti chuanin hetilai q atang kan rin chho nei na pab line han sutna ta ka khi center tur khani me ya chumi wa chuan khi center khi chin chena tan tilai point hi o kan tiang o hi center ne chun oq hi center among circle kan rin don ani chu chuanin q le r hi ten aron touch che don ani aron paltang che chianga compass mang kan rin lenga ta tang hian kan po zau zong tur hi ti hi lo ni ta ni mo
thì chọn zoom in heta center o tu ra hen kan chhun nga zoom a hian tiang kan chhun to a zoom khian center a kan chhuna thì chọn circle kan rin don ta ni a sen hen rin me o alang sar deuh hlekang rinang hian kan lo rin ta ni thì chọn hey hete kan rin che khan qx tangent line khalain ta a base tur qr min pe ka kha alternate segment theorem ang chu ni ta sela hei kho tang khani ta kho thelam pang major arc lam pang a khianin p qr tur khan p kha khoilai apo hianin dala helai r q x degree ang chi hianin p hi lom don ani chu hemi ti dan tactic ka chu ni ta a ti chuan hetilaya p omna tur hlat zong kha hei question a hen ti hin min pe a question a khan p atanga qr a median kha 5 ani atia ti chuan ti hian kan teang ta hianin 5 in kan teanga compass hianin 5 in kan han koi kawanga ti hian compass hi 5 in kan koi kawanga thì hiện 5 in kan koi kaw do ta ni ti chuan khoi tring kan teng kan ti chuan median chu heta p tanga qr ani chuan qr lai taka a midpoint chu m khi ni ta ni m point a tak hian hi lo ni ta a ti chuan hianin ten kan tianga akat na hun a khi ani don ani hi nia he lama khoi la nge kat ve le le tilai khian he tilai le he lai hi aloin ta khi point p omna tur chu lo ta ming zia kila p helam po p thau ne p des kan ti me ti chon khi p qr ni tu chon p le q le p le r hi rin zom ngai qr chom sa chu te to chon p des qr ni tu chon p des q le PR hi kan rin zomanga ti chon triangle pahnih khalo chuk don ta ni le hi kan rin zomanga lani ta chon PR kan rin zom lenga ti hian PQR kan zota chon P dash QR turin P dash Q le P dash R rin zomanga le ta ni rin zomila lo ni ta chuan he ta ti khian PQR le PDSQR hi triangle pahnih siam tura ron soyang chi khalon ta ni mo a median po p atanga helai hi rin lang de wang helai tanga tilai hi 5 cm ania tilai hi 5 cm ania chon a degree kha tilai hi hemi 45 ve hi alo ni che don bok ta ni chon step of construction hi exam na ziak ro ati chon kan ziak anga sira mo khan chon triangle zat nge om ati kha chu ei triangle pahni ni me a hemi lem hi step of construction chu a sira hian step of construction kha zia to ni chon a sira mo alem sira mo a noila ma mo kan ziak me nga hetiang hian kan ziak don ani hei alo ni ta kan thil zia sa hi heta han vuda pheilo kila ti hian kan thil zia sa lem kha ti hian lo da taila ti chuanin step of construction chu ti hian kan lo sei don ta ni 11 la steps of construction ama saberi ne kan ti qr kha kan draw a line segment qr equal to
a sei zong khan kan zia ka ti chuan QR nuai a khan RQX kha 45 degree kan draw a chu he ta P degree ang zat tur kha ni ti chuan QR lai taka tan tlung tu tur kha AB perpendicular bisector kan siama chu chuan a han tan tlang na kha M kan tia ti chuan QX atang hian 90 degree QO khi kan rin le ta a ti chuan O khi hemi AB han QO wina han tabna taka O khi center turin kan manga chuan OQ khi radius a hmangin circle kan draw ta a ti chuan circle kan han draw khan hemi circle hi P na tur khala ta khoi lai mun pokhi lo dik theita ti chuan M atangin radius 5 cm in kan koi kawa compass mangin arc kan han kata P na tur hilo chok ta ni ti chuan P QR le P dash QR hi triangle chu alo ni ta chuan triangle exact nge how many such triangle are possible ti chu triangle patni om thei ti kha kan chan na alo ni ta ni ti chuan khimi tu na kan tia te khian base line le vertical angle le median emo altitude min pekin asiam dan hi vai do thoina nanga altitude le median dang lam na ka chu atopa altitude zat te na tur le median te na tur lai khan adang lam chok ani ti kha sataila ti chon khing kan question cho tak te 8 atanga 11 kan cho tak te manga kan lo cho ve thei turin HSLC question lo chok to te kan da altitude atanga chok to te le median given manga triangle draw dan tur draw tur question chok to te chu ngun takin question te khi anila kan ti to te mang khian mani in lama cho ve kan lo tum don ya question te lo enang pakhatna chuan sang ni le som pakhata khan tamiang hian pakhatna khi choka makli apua step of construction ziangai lo thung ani a draw ringot khanin makli apu ani ti chuan median tho peklokin pahni na hi sang ni le som panga nia makli kha a draw na ania mark ni hi step of construction a ani ta thung ani ti chuan adot le chu hei tilang rei deuh lekang alonga zoom nan adot le loen le taila question number 3 na khianin sang ni le som sari chuak khi kan ronda ta khianin median apeloka ta chon step of construction ziangai lawa mark thum puthung ani alem draw chau torin ti chuan khitami agi chonin internal mark om to wang khan mark kha atlem ani ti chuan palina chonin sang ni le som pakwa khan median bok khe chuak le a chuta chonin mark nga aputhunga step of construction zia tel tur ani thung ta ni alem draw khan mark thum step of construction in mark ni angvel tur ani a kha achua dan thin ania achangin step of construction khi ziangai a achangin ziangai lem lowa khangkha question lo chu to dan thin te ani a khing mang khianin kan thiam le thiam lo te loin te sila lo draw theila khing khi kan thiam chuan metric exam a khan eng po lo chuk sela boi to rom lowa angbulai chuanin 60 30 45 khang ho kha chok thin tlang pui khan me ba ki chu omwak lem lowa chuta po aminol pinan thiam tur chi 60 ang chi te kha achok tama tuna kan han cho ba kha chuak thei dang om lo khitilai china khi chuan ti kha shela king ki kan thiam chon confi takin exam kha kan ma chon thei don ani in zawain hlotlin na thatak in nei pha ka du sakna sang ber ka hlana chu